Bafowethu yeah kuMadlanga Commission khona uLord of the Ring nayikhumbula le movie kwathiwa iLord of the Ring uShadrack Sibiya uqhamuke lapha kuMadlanga esephethe ukuhlobo thizeni le ring obonayo ukuthi uthembile ukuthi lunamandla ukuthi izomtakula sizombiza ukuthi njengamanje uLord of the Ring bayazi ke lo movie ukuthi iyayithini yey wenganza kwethu wahluleka wancama uShadrack Sibiya ukuthola kwistatement lapho khona athi khona bavumelana ukuthi bavumelana ukuthi kudisbandwe iPKTT uyena uCommissioner uMasimula uKhumalo uGeneral Mkhwanasi uhluleke wancama ukuthi kuvele kwistatement lokho ukuthi la kuthiwa kwavumelana khona uyabona manje kube nenkinga enkulu ukuthi njengamanje akasakwazi ukuthi afunde amaphepha athole asikhombise ukuthi nakho la esavumelana khona kwasayinwa khona ukuthi hayike nansi mandate siyavumelana ukuthi ngempela uMinister uSenzo Mchunu akayidisbande iPKTT akukho la kwavumelana khona kanti obafowethu le ring inani le ring le ayifakile inani le ring abuye nayo kunandaba ekhona phakathi kwering ethizeni ngoba le ring ngangayibona komunye umuntu ake nimcingeni kodwa ungazi ukuthi no Thabo Mbeki unawo le ring le ibhande ake niyobheka ibhande lika bani uKelvin ake niyobheka lela bhande lika Kelvin ebese nibheka ukuthi obani abagqoka lela bhande badume ngani kodwa iring le inomkhuba phakathi nebhande linomkhuba phakathi kungabeke ukuthi ukhohliswe iringi wemnumzana General Shadrack Sibiya le ring le yakumisleader akungamisleadwana bafowethu ngalama ring eniwafakayo cha ningabheki le yami nje ngayiyathengwa lapha ikhona ungayithola noko American Street nako bani eindawo nje idayisa amagolide abantu abashadayo bayithola ayihlangana nokhohlakala anginayo ring enobuqophololo mina kodwa le ring efakwe uShadrack Sibiya inomkhuba phakathi noshuthi ngasho ake nibhekeni asivele simbizeni ukuthi uLord of the Ring ziyakhala ngempela ke lapha engenza kwethu lapha kuMadlanga akudlala namhlanje abaphephuwa naye ngempela I'm sure bazomgcina u3 days mhlawumbe the next week sengabuya ngaye ngoba siyabona ukuthi uchitha isikhathi esiningi ezama ukuthi ajustify le ndaba yokujustify okungekho nokufuna ukuchaza into engekho nokwisidefender ayikho kuGeneral Sibiya iyachaza namhlanje uShadrack Sibiya ayihlangana lento yakho Lord of the Ring iyona libonene ake siqhubeke sizwe ukuthi usiphatheleni kodwa nje iyambhemela danko